esizweni isihlatha somdebe nondela mzimba bejeveje phazweni empahla inhliziyo zamadoda ebomvuna basetetene basenyimba nemkhonto kwazi igazi indaba ikhana manzi dictionary indaba ithethe umndeni mfethu ngiyabingelela lokulobi ngibingelele nabalalela abahle bezwi lomzansi FM ngibingelele mfethu odokotela ngibingelele izinyanga ngibingelele wonke umuntu njengamanje mfethu osilalele nosibukayo. I am live right now on Instagram, Dr. Khehlelezi. Live ku Instagram njengamanje ku Dr. Khehlelezi ufuna ukungibona. It's been a long time mfethu siyabonga kakhulu. It's been a long time dokotela kodwa ke sibonga into nomphefumulo sahlangene nenyama ubuyile ukhona zininzi izinto ezithethwayo kodwa ithona Noma sidlule ezintweni ezenzima njalo siyanqoba mfethu njalo siyanqoba dokotela ngosibulisele kwa proper uqala nje emva eshelide sizothetha lobi mfethu ngibonga ithuba onginika lona okokuqala into engiyibhekayo ngibheka uma kwenzeka izinto ngibheka enye indoda abathi uJobe uma isigule isikhathi eside iBhayibheli lithi iBhayibheli uJobe mayisigule isikhathi eside ugula ujikelwa ibandla lakhe ayiliphola lithi ibandla Jobe umenzeni lo nkulunkulu wakho umenzeni ngoba ungafuni lezi ilonda zingafuni ukuphola owesifazane wayenganaka ukukholwa uthi Jobe thuka lo nkulunkulu wakho manje sekuyisikhathi sokuthi umthuke ngoba awusindi ukuza kuthathe uthi mina ngiyamaza umhlengi wami akozeli futhi akalali futhi ngeke azangidele ukhona into engiyithandayo lobilobi yonke into oyibona yenzeka kimi mina I'm a motivator mina ngiqinisa abantu I'm a healer I'm a spiritual healer angazi ukuthi ngayidescribe kanjani ngisiza abantu mabebona mina babona ithemba kufanele izinto lobilobi zingishaye uma zingishaya nginqoba izimpi manginqoba ukuze ngelinye ilanga bakwazi ukuthi bathi sinomuntu osikwazi ukuthi testimony lo muntu lento ayishumayelayo uke wadlula kuzona izinto bayeka abantu bajike ngoba ngalesikhathi abantu bejika uNkulunkulu yilesikhathi efuna ukusebenza ngawe ngoba uNkulunkulu mayizofuna ukusebenza ngawe uqala basusa abantu ebesethi mawedwa ngelinye ilanga ngeke ngathi mangikhuluma ngathi lobilobi uma ilanga lishona liqala lishona ntambama into yokuqala ekushiyayo isithunzi sakho siyanyamalala bayeka abantu basuka ngoba mabesuke kuduze kwakho kungenzeka ilanga selishonile futhi isithunzi masinyamalala ziningi izinto ezenzeke ebusuku abantu bengasaboni abanye abantu bavuka seberich kusasa ngoba bakazenze ebusuku izinto bengasaboni kungenzeka uNkulunkulu ufuna uqala kube mnyama bese sebenza nami ngoba kukade ngithandaza ukhumbule ngelockdown umuntu wayekade ephezulu eqhakele ukuthi kwakuyimina uNkulunkulu ngenzeka ukuthi kune answer yehlisayo manje athi I am blessing you but before I bless you let me give you the final test ngibona ukuthi uyakwazi yini ukuwumuhla ukhumbule ukuthi inkosi mayizobekwa kunezinto oqala insizwa mayizobizwa ngensizwa akuvele kusukela umuntu kodwa kusukela umuntu oqala adlule kuzona igolide malizothatha li displaywe liqala lishishwe qala maliselishile bese liyaphuma liba igolide Ay dokotela kuye namanye amandla sibonile lockdown wambeke unikele unceda abantu abangathithi intweni kodwa ke ngenxa into obana ke wena ufuna wonke umuntu engangaba right kodwa izimo zatshintsha siyabona kuma social network social media kuyabhalwa ngapha nangapha ngoba Khehlelezi dokotela sibonile ubuye emazweni koDubai and futhi usanohambo lude olubheke emazweni right lobilobi okokuqala ngikhulume ngale lockdown lockdown uma ngicalculate imali engispendile iningi kakhulu more than 2.5 million ngithi nginika abantu engibazi ukuthi bake baba abantu abadumile bake baba abantu abanepower but ngiyabona ukuthi ifuture iyawa ngathi come guys asebenzeni siye phambili ukhumbula ukuthi lobilobi ukhuluma futhi nangalento ukuthi ama food parcels ngelockdown cha angikuyekile lokho ngihlala ngikwenza but inkinga ngishuthi but ikhona engizoyishutha kusasa nakusasa futhi ngiyaphuma lobilobi ngibheke esikolweni sase Khehlelezi primary lapha Khehlelezi primary ise mahlabathini mawubheke endwedwe ngiyonikelela umphakathi kunabantwana abathi mabe esikolweni bafike bedajukele izicathulo bafike belambile no principal azabona ukuthi cha labantwana bahluphekile badajukele abadlile abanye uprincipal noma uthisha bethi mabexoxa nabo bathi abazi notice yolala sidleni othisha baphelile imali zabo keep 20 rand ulala udlile so ngiyofuna abantu abanjalo ukuthi obani labantwana abanjalo
ngicela abazali baba basondele mabesondela ngibathengele bonke amagrosa ijumbana amagrosa we are going to deliver the prayer also kunomthandazo okumele ngudlulise uma izinto zenzeka kanjena lobulobi mina ngiyajabula mina ngoba ilesikhathi ngiqala ukufocusa ilesikhathi ngiqala ukuzazi ukuthi ngubani ngoba ngelinye langa count the people who were there the day uba successful and also don't forget to mark those people ngedownfall yakho mawuqala ngathi uyawa abayibona kade bekhomenta kakhulu futhi befakaza uzokhumbula ukuthi kunendoda uJesu wathi mayithwele isiphambano ehambewa nesiphambano bathi nangu lona sake sambone ehamba na uJesu waphika kulobilobi waphika ukuthi mina uKhehlelezi angimazi bathi lobilobi nje monsi ziyakhumbula unaye radioweni uthi lobilobi cha angimazi mina loKhehlelezi kunendoda yaphika uJesu isiphambano ehambewana wathi siyakwa wathi angimazi kunabantu abazophika lobilobi during your downfall kunabantu abazophika during difficult time but when I pray for all of them ukhumbula ukuthi kusasa njengoba ngihamba ngiyonikela angifiki ngithi wobani abasupport uKhehlelezi kodwa ngiyonikelela bani wonke umuntu ukhumbula ukuthi uNkulunkulu noma ungahambi yobulala lobilobi namhlanje kodwa imvula mayinetha nakwakho izonjani izonetha angidluli lapho lobulobi dokotela ke namhlanje ngeqamagula ndiyafisa nomphulaphula ekhaya bake simphithuba akaxoxe nanawe ukujala ukugqibela kade lobulobi ngabagcina abalalela abahle kade ngabagcina impela maybe ufuna ukubuza noma ufuna ukubuza impilo noma ufuna ukwenza njani angafona lobulobi dokotela before mhlambe siyamseka umphulaphula ekhaya ndizocela nje mhlambe siqala lapha kule ndaba enkulu ethinta ifamasi cause abantu basakhona inkundla zokuxhumana basancoma kakhulu bayancedakala futhi ama-pharmacy asekhona dokotela inkonzo intshumayelo ozenzayo ziyaphilisa usixelele futhi enangazo right lobilobi ama-pharmacy akhona mfowethu awajikile akhona sinayo i-pharmacy 407 Salmon Grove into engiyithanda ngama-pharmacy itraffic ayisekho njengakuqala ngoba kunabantu esibabiza ngokuthi uma abantu behleli bewu30 ngihlala ngatshela ama client ami ukuthi before ngihlole ngiqale ngiba address abantu ngithi kunina nonke no30 abantu abazofuna usizo ukhumbula ukuthi bawu5 the 25 ayizili kuzofuna usizo kodwa ize ngoba izwa udumo lwakho yangizwe ukuthi ngithini kubantu abawu30 abathi baxakekile bawu5 abantu abasuke bexakekile that is why noma ubasiza kubantu abawu30 abazosizakala abawu5 abawu25 vele bebengazile ngokuzosizakala bebeze ngokuthi bazo-eda lento abafuna ukuyi-eda uyayizwa leyo nto so kunento kufanele abantu bayazi lobulobi ifamasi khona bayasizakala abalwazi usizo lwabo but abantu kunento A1 abangafuna ukuyinaka uma uhlala njalo uthandazela impumelelo njalo mawufuna uthandazela isuccess olindela ukuthi uzokhulunywa kabi the day ungena endlini ya success mawuthandazela impumelelo the day uNkulunkulu ethi namhlanje ngiyakuthatha ngifaka kule department ya impumelelo igama lokuqala bazokwelcome ngalo lapho bazothi abantu laba basele phansi uthwele lelo gama igama impumelelo isibongo uthwele uyayizwa leyo nto so leyo nto into eziwu2 amathe nolimi ngeke uzukuhlukanise lokho uma abantu bekhuluma kunabanye abathi cha azisebenzi lama products kunabanye abathi ngicela ukuthi nenze sure ukuthi ifamasi aniyivali ngisho nangama holiday ngoba kunezinto ezispecific I cannot live without those things ifamasi yasebenza kakhulu mawungathatha konke ukushaya indiva konke uhambe efamasi uthi yes ngiyamzonda uKhehlelezi but mina le nto yakhe angizondi anginceda madoda ngeqawe inkonzo zisekhona dokotela mfowethu inkonzo ikhona ngeSunday I've gotten a special invitation these days uNkulunkulu mfowethu ungisebenzela ngenye indlela uthi suka la uzokhumbula ukuthi kunabantu abanye abangasizakalanga kuMoses masikhuluma ngoMoses uMoses wabulala ezweni laseGibhithe abanye abantu bathi mabebuka uMoses babuka umbulali ababukanga indoda enamandla eyayithi mayiphethe induku banga understand ukuthi le nduku mayilahla phansi izophenduka inyoka kanti amandla uNkulunkulu ayisemnike wona uNkulunkulu uyakwazi ukusebenza ngombulali amshintshe uzokhumbula ukuthi uPaulo washintsha waba uSawulo wayehambe bulala abantu wathi uNkulunkulu ngizomshintsha uSawulo abe uPaulo uyena ozoba umuntu ozohamba eshumayeza abantu bangabuki mina buka into eyiyona ngiyiblessile because the gift is in me ungazondi igift ekumina kodwa zonda Khehlelezi inyama ngoba lithi iBhayibheli uhlukumeza umzimba kodwa uzusize ungawuthinti umphefumulo
Dokotela 0604807164 sike sive mhlawumbe kubahlali babona bathini xa befuna ke ukuthetha naye pha ke omkhulu ngalo eli xesha nakuWhatsApp athumela ke ivoice note yakhe umuntu ke ku-0638208448 asihambe siye emnxebeni okwezilo mzansi siyakubulisa molokhaya kunjani tata sikhona mhlekazi mani uba nithengabane kweyimpindaba bhutisana imvula enanda khawubulisa uthetha nomkhulu ufuna ukubuza ntoni wena Mhlekazi kunjani? Kuhle mkhaya wami. Ndikhona senibuyile lobu uhambile omlanda. Siyaya lapho baba. khonapho doda enkosi manje Siyabonga. Enkosi bhuti siyabulela kakhulu. Alright, sithatha umnye futhi kakhona sibhekwa mhlawumbe ubuza uthini kumkhulu namhlanje okwezilo mzansi siyakubulisa molokhaya siyaphila kunjani tata Siyaphila Khehlelezi ninjani? Yes baba. uNkulunkulu akubusise baba. Thank you siyabonga kakhulu. Alright, siphoba ubambe mfuthi umphulaphula siva ngabe uthini saphulaphula ijelo lakhe kunqaphambili izwi lomzansi umthola mhle kakhulu pha frequency ku-98.0 molweni ekhaya siyabulisa sikhona bodi kunjani nyuselilizwi nje tata sikhona baba kunjani Siyaphila Khehlelezi kunjani? Okay, I think maybe that one we'll have to reserve it for another day. It will be topic itself for another day because it's a long explanation that I will have to give you, but we'll definitely explain. But the answer that I will be giving you is maybe I'm neutral, yes and no, but I will have to explain myself. Why am I saying that? Just to one of the Mondays, because every Monday njengamanje sizobe ngikhona, so sizoyishaya futhi siphenduke. Enkosi futhi sizoyithetha enkosi kakhulu. Angibheka mhlawumbe abanye pha ku WhatsApp abathumelayo WhatsApp zabo bafuna ukuthetha nomkhulu ngalo eli xesha kwizwi lomzansi FM oluthola 8.0. Lobe sawubona uthembeke Khehlelezi e3 section ehostel. Anginambuzo anginalutho kodwa ngisukunyiswa ukuzwa amandla ngisukunyiswa ukuzwa ispirit ngisukunyiswa ukuzwa uqobo yazi ukuba umuntu uphila kwelinye izwe ngaba kasaphumele eminyango
cause uthi ubhekile bebe bekubhala uphenduka bayakubhala ubheka le bakusho umthandi bawukhehleleza umqamba amanga ispirit angene ngaso sesingenze ngasukuma phansi sengathi nje ngahlala emi kanje cause vele abantu bawuhlala benayo into abawuhlala beyikhuluma kodwa uNkulunkulu emuhle aphela nakujoba amathumba ngelinye ilanga Yes, aphela. ayiselahlekelwe yikho konke eselahlekelwe yibandla eselahlekelwe abangani eselahlekelwe nayo izihlobo kodwa ngoba uNkulunkulu wayengakuye kwenzeka njengokufisa kwakhe unokusho njalo ngithi ngiyamazi uNkulunkulu wami Hlenga. akozeli Akalali. akalali Ngiyangidela. enamandla babukhehlelezi actually ejimile Kakhulu qhubeni kwezilomzansi yakubulisa okay uqhawile ngapha ecala Dokotela Yabona lobi lo mama ukhuluma indaba enzima kakhulu. Empilweni lobi ngeke uze ushumayele ivangeli ushumayeze umuntu oshadile wena ungashadile. yo Okokuqala lokho ngeke ushumayele ngobusela ungakazi untshontsha. Uyayizwa lo? Ngeke ushumayeze abantu ngotshwala ungakazi udaba. Ngeke ushumayeze abantu ngokushayeka ungakaze ushayeke. hayi man Ngeke ushumayeze abantu ngezitha ubunganazo izitha. So allow everything to come. Mina this time mesibona if bengumuntu oweak lobi ngabe ngilele ICU. Izinto uthi mawuvula ifoni yakho left and right umuntu kade umsiza umazi ukuthi bengishare ukudla nami naye ngimnika yonke into bengithi mangikhanda into ngimnike ancome but umzwe sejika sekhuluma uzwe izinto ezicreatewayo mina ngumuntu onenyoka ngumuntu onezilwane ngumuntu onayo yonke into ngumuntu nje ngibizwe ngayo yonke into ngifana noJobe at this particular time ngifakwa amathumba nginamathumba all over wonke umuntu into engimangazayo lobilobi ngiyanyanywa ku social media kodwa mangifika kubantu ngusweet ngiyabona mangifika kubantu ngusweet ngoba ngithanda laba mpetha basengakumina yazi ngize ngasho wathi bazalane angaze esontweni nganenzelana abanye abaningi ngoba bangikhombisile abanye amabandla ama-branch wami basasele bahleli bathi thina siyimpande into esiyithandayo sathi masikhetha inkosi wasikhombisa isiphambano wathi ngathi bangakhethi mina ngoba bazoba nenkinga the day mina ngiwa noma the day ngivelelwa zeyinkinga lezi inkinga ngayiprofeta ngisasho ngathi mina ngisazovelela inkinga the day ngiba nenkinga nizosala makuthi nithema nikhetha inkosi nakhetha mina kodwa ngizonikhombiza indlela ukuze noma ngidlula kulomhlaba ngoba bayahlupha abantu abathi mabekhetha inkosi bakhetha umfundisi mayibanjwa izinto zakhe zomhlaba bazosala endleleni ngoba bakhetha umfundisi kodwa mabe bakhetha uNkulunkulu bayahamba. asibheke umnye futhi uthumele voice note yakhe ngalo elixesha Molo Dokotela mkhulu. Ndiyabulisa kwemkhulu kwizilomzansi, ndibulisa notata lobi. Ndithi nje mandibulise kakhulu, ndiyabonga kakhulu mkhulu bandikuve uthetha. Bese ndikhathazekile emoyeni ba ndizibuza ba kwathini ungasafiki kwizilomzansi kuba ndikuxhuma kalula mina apha kwizilomzansi. Enkosi kakhulu mkhulu ndiyabonga xa uphila mkhulu ndiyabonga. Ngamandla phezulu mkhulu Nkosi nathi lo apha eClermont eMvuzane. Amen mkhulu. Lobi ngiyamangala abantu ukuthi basangithanda. Lobi uthe mawungifonela bengitshela ukuthi izwe lingikwatele izwe li frustrated you know a day mawajwayele ukuthi ifoni yakho ihlala ibanga isicefe but a day uthola ukuthi bengifonela ka100 but ifoni yami isiringa ka20 ngathi hayibo izwe lijikile ngaphinda ngama ngegama eli1 ngathi akwenzeke ngoba uNkulunkulu mayifuna ukusebenza yazi ngithanda inkomo noma ngithanda inkukhu mayizobekela amaqanda iyayicinga indawo lithi iBhayibheli nawe Jerusalem umncane kodwa yokuzalela indodana eyophatha izizwe zonke lithi iBhayibheli uMaria mayisendleleni eJerusalem waqala kwafika ama-labor pain mayifika ama-labor pain uthi mayingena lapha bomnye nomnye wayobala mayingena lapha uthola izindlu ezibalekile uzama ukuthi uyangena uthola kugcwele uze ubone indawo kuphesibayeni ugijima uyongena esibayeni ubeke uJesu umbeka khona nalesi sikhathi yazi ngithema ngithi ngiyabheka ngathola izindlu zonke igcwele ngathi mna man kwenzakalani ngathi Noma uNkulunkulu khona into ayifisayo la ngoba
ngize ngathi mangithandaza ngathi inkosi uma kukhona okubi engikwenzile uswaza lushe kimpathi makukhona akukho nokuhle inokodwa okukodwa kusekhona ukukodwa engikhunjula ngakho amandla wanginika wona yazi ngakhumbula amagama mangiphuma ebuthwaseni umugobela wami wathi uzukhumbule mntanami ukuthi uyofela imisebenzi yakho into oyoyifela uyofela umsebenzi wakho ngoba uma ngikuthwasisa mina mawuphuma la ngiboniswe ukuthi akekho umuntu onamandla anjengawakho ophuma nawo leli talent lakho lokubulalisa enehamba ngalawo mandla ungabisabheke emuva ngoba mawubheke emuva uyophenduka isidilo sika Saudi namanje lobilobi ngomoya ngisesenzima ngicela ungifakele nje noma ababili ngengidlule emoyeni lobilobi ngikhombisa abantu ukuthi amandla asasekhona ngisathandaza kusenzima kakhulu isonto lisekhona emahlabathini isonto lisekhona eGoli isonto lisekhona this Sunday ngizobe ngiseZimbabwe endaweni yaseHarare eHarare ngizobe ngikhona eHarare eZimbabwe ngibenyiwe kwinkonzo enkulu nako futhi ngibabonile labantu abangimemile bangimeme ngibonile ukuthi bangimeme bafuna ukungitesta ngathi mina no nisho endodeni buya ngizoza ngizotheleka ngathi ngizobe ngikhona and I will make sure ukuthi I will be live on my Facebook page I will be live on TikTok ngiyenza lento enkonzweni engimenye kuyona ngizobe ngikhona ipharmacy ivuliwe every day if you are looking for my products ipharmacy khona on Thursday ngizobe ngise Cape Town on this Thursday ngizobe ngise Cape Town amanamba ngizowashiya iphone number yethi yasebenza 24 hours ungabhook appointment yakho on Friday ngizobe ngiseGoli ebusuku ngisebenzela khona ungabhook appointment futhi namhlanje ngizobe ngikhona lungisa ipen nephepha amanamba ngizowabiza kodwa lobulo before ngihambe mfethu noma oyedwa nje ngike ngihlale kuyena ake asibathatha ababili nje dokotela sike siba bathile inqubeni siyakubonisa Molokai okwezilo mzansi molo yebo sawona kunjani baba yaphila njani sikhona wepita hello yes thetha wepinda ngibona thina uyangizwa noblo yo yamara siyagreta ke mhlekazi siyagreta ke tata all right sithetha umnye futhi kwakhona kwezilo mzansi siyakubonisa Molokai okwezilo mzansi Molokai ukhona nje dokotela emnxebeni Molokai yebo sawona baba sikhona mama kanjani siyaphila yes mama ngibona kwephinda ugogo ngqobo elovo uthini dokotela ngithi dokotela ngithi halala dokotela sesagcina siyathanda kakhulu futhi awukuthanda ngoba usiyona imali ufuna ukukwazi lokho abantu bakhonze izinto zemlingo dokotela Gogo ngiyabonga kakhulu kodwa angazi noma ungangivumela yini sengihamba ngikusize angazi noma uyavuma yini ngiyajabula dokotela ngavuma lalela gogo sengiphuma uthi umoya ingcwele kimi angikhuleke kakhulu ngibuyisela unyaka emuva 1983 ngomhla ka23 September 1983 September kunezulu eladuma kabi laduma komnyumzi omkhulu lithema liduma ladameje indlu elizulu wathi Jehova ekhona into enanibangiswa yona ninekhaya ngoba nikhule kanzima njengomuntu angathina manje kwakufanele ukuthi uma ubamba into eyikwenda kube sengathina manje kodwa qobo uyazi uyahlukana nomkhwenyana noma uyadlula ezweni lasemhlabeni wathi moya angazi mina mawuthola umntwana noma second born noma yachitheka ingane noma kwethi ngoba ngibona ingane eyumfana esindala ngokuthi umoya ngcwele ikhonto konke ikubambayo eyikugula njengamanje uthi umoya ngcwele mangiloke ngikhuluma nawe njengamanje ngibona ugoka ama slippers noma ngibona ugoka izicathulo ezithi wena ufuna zikushayisa umoya ngoba lezi inyawo ngizwa mina zigaqamba ngaphansi kwathi uNkulunkulu asikhulekisele into ngoba yangena ngo1983 njengomuntu angathi babezama ukubhubhisa lo mzi awukhulume nami ngizwe Linda Clara dokotela nje okuningi osokuchazile ngiyakwazi dokotela kumanje dokotela yazami nazwane icathulo angazi ukuthi kwenzakalani kodwa nje izinto ziningi dokotela zicinene ziningi dokotela bona okuchaza njengamanje ngiyakwazi okunye sengikhohliwe kodwa nje dokotela konakele futhi angazi uthatha ngihlanganise nganani umnyama dokotela ubona nje angazi fanele siphile ngani dokotela awuzame gogo awuzame gogo ukuthi one of the Sundays ukuzongibona noma phakathi nezinsuku ngeke ngikukhokhise imali
uze nje ngizama ukukusiza ngoba ikhona into okumele siyoyilungisa size siyofuna ubaba wakho straight imvelaphi yakho lapho uphuma khona ngoba lo baba naye kwakufanele bese ngathi ukhula kwenye indawo elusa inkomo azathatha isibongo sakhona njengomuntu angathi imistake enkulu yenzeka kuyena naye kukhona into ayihamba yangathi yangalunga kahle kodwa uzowathatha amanamba ami ubuye kimi mawufika uthi ugogo uNgcobo owangena emsakazweni ngeke ngikukhokhise. Okay papa ngiyabonga ukosami papa ngiyabonga Siyabonga. Enkosi siyabonga Khehlelezi selokugqibela nje mhlawumbe tata sikwazi noma ke sibanikeza inkcukacha nengcombolo esiteve nje kwisilo mzansi sekubulisa molekhaya. Molo babulo linjani? Khona mhlekazi akhonto kunjani well picture? Siphilile ngikwamashu kwaKheba. Yes sir. Ngisacela umkhulu angibheke. Yazi Khehle masihloko sithi nawe uyangena uthi umoyingcele okokuqala ngabe sithola imali yama 1 rand awu5 mangithola lama 1 rand awu5 ngithi ake uyolwandle ngoba ukhona umntwana noma abantwana obalama abahamba benda ababe amawele ngoba le moya ngizwa ibuya kuwe njengomuntu angathi emndenini vele bekufanele ukuthi kodwa ngabe akaba khona amawele kodwa ngeza enda wathi umoyingcele mawulokuthi ukhona ngizulaka kuwe njengomuntu angathi namanje ungathi mawukhuluma nomuntu esifazane kube singathi isandla sakho sishesha sibalula wathi umoyingcele ikhona into ekubuyi kulandele njengejele njengomuntu angathi namanje angazi ukuthi ubani wakwaboshwe ekhaya kini wangagezeka kahle ngoba kukhona umuntu lemhlabeni ezilile wathi uJehova mangiloko ngithi ngiyalandela la ngithithwa ukuthi kuthiwa ngikhuza omunye umuntu obuya njengomngani kuwe njengomuntu angathi njalo ekseni angalokuthi indoda yamadoda kuphi awuze ngapha wathi umoyingcele wena ungatholakala ngesibhamu esingekho emthethweni njengomuntu angathi namanje yazi ungalokuthi angiyazi lento futhi angiyiphathi wathi umoyingcele angazi noma wakukhuphukela entabeni yasephakameni na uthi uyonikela noma wakwanikela ethempelini lakhona yini ngoba ikhona into okumele uyihlangabeza khona futhi eyisibusiso awukhulume nami ngizwe. Yebo mkhulu emndenini ukhona baba omncane owashona eboshiwe washonela khona ejele. Akho-ke lento kumele ilungise. Number 2 angazi Khehle mangilandela la uke wahamba yini wazwayowa ethempelini lamaNazarethi nawathi uzonikela noma kunabantu abadala enifisa balungiswe ekhaya kini ngoba lo muntu washona eboshiwe ikhona into ebuya okumele sibe siyayilungisa kahle bese ngathi siyamklina kahle ngoba kade kuzanywa manje ukuthi lo muntu uyaqaqwa kodwa le ndlozi still lisabophekile khuluma nami ngive. Impela ingazi ilungise leyo nto ekhaya ekuphakameni angaze ngiye ngonikela khona. Ake wahambe ngoba kukhona into efuneka khona kube sengathi uphatha imbuzi emhlophe enganalibala kube sengathi ukhuphukela khona ukhona ubaba kupela kusize khona mayekusiza bese ngathi yadlula lento kodwa before uye khona awuzama ukungibona uyofika nje unganamali nje mawufikile emahlabathini kuyobe kulungile. Okay. Amen. Nkosi kakhulu siyabulela mphlophlo ekhaya inkqubela igama lakho Khehlelezi sithi isintu sam apha kwizilo mzansi olufumana Khehlelezi pa frequency 98.0 FM imkhulu lobi mfowethu kakhulu mkhulu mfowethu lobi ke ngisho ngiyafisa abantu bafane noKhehlelezi uJesu igama lokugcina sengihamba uJesu mayibethele esiphambanweni uthi mayisehamba umphefumulo usuhamba uthi bathethelele ngoba abakwazi abakwenzayo. Ngiyafisa iSouth Africa ibone into eziwu2 bambone umuntu onosizo bambone umuntu odlalayo. Ngiyafisa ukuthi into eyangena ikingena abantu ngoba ngeke uthi mawulele ebusuku ubonise ukuthi nanga umuntu ozokusiza ube nenkani. I-social media is here to destroy our culture. I-social media izobulala thina sonke. Ngeke ngathi mangiprofeta ngoJanuary ngathi ngibona abantu bejikelana bonke ngibona igazi lichitheka ngibona imlilo ishisa izindawo zonke izinto engayikhuluma ziyenzeka abantu ngiyafisa bake babheke iprofet engisuka ngizenza before bese nibabona ukuthi azenzeki yini lezo zinto. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday ngizobe ngisezweni laseZimbabwe but on Saturday and Sunday ngizobe ngiseHarare la enkonzweni engimenye khona but Monday, Tuesday and Wednesday ngizobe ngikobulawayo umuntu ofuna ukungibona kobulawayo akafone i-call center ngizowashiya ama number right now ngizowashiya ama number enzi appointment yakhe njengamanje ngizobe ngiseZimbabwe kobulawayo ngisiza abantu wonke umuntu ofuna ungibona 1-on-1 inumber abangafona kuyo njengamanje noma abanga WhatsApp kuyona ithi 071 130 130
78 08 08 noma bathi 063 063 051 051 76 76 41 41 eyokugcina lobilobi ithi 072 072 1234 1234 976 976 umuntu osegoli egoli I will be in Joburg on Friday ntambama mawufuna ukuhlola egoli ngikhona eSoweto ePinville 345 Mbilikane Street inumber ungayifonela right now eSoweto ePinville bakubhukela iappointment inumber yaseSoweto ithi 066 066 00 00 266 266 33 33 you can book your appointment ngifika khona ngabo 4 ntambama ngisuke sengikhona sisebenze right till ebusuku ngisuke ngikhona otherwise ngicela ukuthi ebantwini akekho noyi1 umuntu engimkwatele konke okwenzakalayo lithi iBhayibheli konke kunesikhathi sakho kungenzeka ukuthi isikhathi nami bengidlulisa kusona isikhathi sento kade uNkulunkulu efuna ukungibona ukuthi ngempela lento engikuthuma yona wena mangathwa uyashayeka ungasimukela yini leso simo I am allowing the situation yeke let it happen but yonke into iyadlula yonke into nomgqibelo wayo iyadlula akekho noyedwa ngimkwatele mfowethu konke kuhle nje on Thursday ntambama ngizobe ngise Cape Town abafonele inambeni lezo babhuka ama appointment ngizobe ngikhona eCape Town Kakhulu umkhulu siyabonga ukuthi la ghost bona khona futhi ixela izayi ghost la isipilile tuba ashu siyabonga Khehlelezi enkosi tata